Kaya na siwas klan singkat ke maulas ngayon pangkos sa tatagawiya ke life castler show ko slaglu si slaglu ko dos elia patline show ang mising ngay tola dahil sa ngayon na in R-star ka-star yun nga tasok tagi ka-tasok ngayak fashion tapan may kuyak nila ngay tola dig interest ko lila kaya wala ko kisipin manastan mano kadini sa amal beke prito siya mitliki na kat fashion na med mas mitkan paing kum sa mawiyay ni na mitliki kat fashion na med ngay paroile na kat ni fashion na med ke ma ashirosh ke pesi ngayon nas we are bright ke pesi ngayon olam God lash thank you Jesus kulamalak ke mana kayo ke mol sa makum Takoy kesana sishkeshi being grace low molim God. Kom sa pamawain gulana dum Jesus Christ in dako mi se kesh may takesh being katana na may kuluk. Kulamalak ke ingenek lom ikesana sishke pesing. Mitliki mana ko mga dagfashiki ko singing ato ko na yuruming kanya siya mamalap ke ngon madalom in we got give back a class yun yung okay ko sa inyo. We lalos, ame ka nalos may bese mo. Eva we got be. Got broyo yung ilalay fung ila ko marsin masters na kayo may yung fact mo. Kat finda ko foto to yung got na zoom ko may foto to pe na yeros. Hesing on luming we got. May luti mo ko may sinasishke ko sa inyo. Kesla. Kälem nom namatanin sias na kay wailos sa mata ko pe wikatin siesin siege. Wala degin tres ko tamlen serle tamlen lipan kaya nilo sashwe. Kamanas lal degin tres ko ngalalal fung nila lusot mangin na sumba na nga kaksagin kom ke healing power lom na fel. Proyoing it wala los pesema. Matay na sur ke pesenye missing cielos elos sama battling ke mas lalo solim katlash mas sama tagawa kanaus katlameta kumeta maingi katsot na kay wanain po. Praying again in Jesus mitlang lash welcome you Holy Spirit in Jesus name amen. Kaksagin katke katsun bebeze ngayon. Etal dal kim tawag clash pat leo. Welcome ko sa mga wigat ke onso ko ngayon gani kesa to kanila siya. Right? Tulogak saging God ke belong. Ay flogo ng belong na sila tamlin serle. Welcome ko was na kawarela besham jamini kesa la siya. Kat pero ito fan na tari una ta koluman tamlin. Belong ay sud na siya. Alright, di sana gulo. Gulo, ini-spell sin pa yung gusto kayo. Gulo, kaya san kayo. Gulo singkat masimit. Na ini-spell siya nga inawal kat lang kigas ko lang pa yung gusto kayo.
kulo kiartlousan maasigus kan gashkit ko pa kung kan gashkit like ko share program saying kokit pula mo gashikum ipse ba kung kan gashkit ko amo breakfast program saying ko week na ko ke Tuesday da kya week ko so ko ke kada bel man bat kada da klasho Shokta, mittiet vart med an ispelsin painkum Wilson Palik, ke wona sum, pe Roxen painkum. Na, tusna go da akfesh program sig spela shopa in davla gassan gat. En nu gad as we honestly le mego maskian kumin etal gassan gat e bange spela koma. Den davla gassan gat. Ik wona sum pe email da painkum glagam da we jangan tiginis eflen den den hilo painkum kuloke Ashloman na ona gyakal me finkum ko gyashikot like ye ko share ye pe alle gashen Ringston na oye bainko na oye ko nga digni sena pa so taking trust ko ke kata shipe asam na sila kaya vidya mo ilan in managawa wo na taman lipan ilsa nashfinan ko siya na nga tingin sa na payak for show ko zap mo kete silbi follow ko in Davila Lane mawangin and yok na nagituste uniste tostaan keshbin katana ko la parang kita follow ko in actually Lane tolugan but two services tostaan tingin sa lak for siya Fred is set in sa amin of ecology pa kita actually na ke isenrian na na bang maashingi na tingin siya na ngaflo ko na bela bela na sum evinash may favorite your room yok na nag-plan Facebook on Gnaman lab. May fagak large ke Facebook ko, insi pa narela paing, mga samit, kilomalap na suwos sa mawikat ni kibelsing, ako sa ba, ma-share tari ngayon, kilomalap, ako sa ma-fanan wikat, showing in wikat ngayon, na-share ye, bevin, layla na peluman ko, finash pa na sum, nas wikat in like ko share ye. May fagak large ke Facebook ko, kula malalap na sil Narina Levi, Vinen Honolulu. Ilshagat Tuesday tari. Lin sayangan, ito yak alalal fung mabel na sa talala kulukan malok, pat lin to yak kunongan ke week, sanga week phone, sanga akatayan tako kais katangan na Layla sang bel lalos ingan siya po siya kay siya kataya lalos ngan Monday ne mina ka ne le Minister Alexander Josie pa Finan Honolulu na along si welcome me with sa luman ne mina sa payamay nelos ko actually with ma sa welcome back Normina Aka ewaye be Repaka David Rep Kulamalap ke vlogolosan in akayagos ke shokyen gaisia katayangan katatapan gos na ke pelma ko sa akulan in we shaka kaisi kunokangan akatayan. Niki bel sa nga Tuesday pangali itaw yako nga ba po siya sete nga siya kaktugun live cast la siya sete fala ke Fred tekini seven finan hilo le Minister Emerson el po siya tosta from Reno na Wednesday tagay ko siya le Minister Skipper kilo na sil ke Arulal kat akilin bel na kaywa
Na anak nga faga Tuesday mo kayo na tawyak ni kibese nga. Kula malab akay ko uspe nga vlogon nolma tamna serle nga live mo bese nga temda wa gak fashe. Akata yake ka isilain mo ashngan. نقعد أكل يميا كده شغل لا كده بس ما نقدر بروجرام لا إذا شفت مثل تحت الميدان ماريونا ويلفريد باينكو ميكروبين أسوم كريس راب يكيو كلا كارتلمان كلا ولا بك بروجرام جانوي أويكان ويبقى جون سون ماكولم لين ووك يكيو بين أسوم كينيا كريس Ikaw, glolab ki Artluman na penida Moses, alik penida Moses painko. Ano kaya dakil me film mo assume na nas kashikot, masyo mo kashikot kaya pa kung koin share program siya nga may po yung nga yok na nag-i-plan Facebook ko, ilosin mo koin di ako may show may nakasilak kum na misengengan. Kyangan si Fes namsengan Monday ba October no la ko transa makat el hisol la sol. Kadil sila sol na may naksengan paske si Samuel singal me kosh fosse na singal siya. Si Samuel singal me kosh fosse na singal siya. Ako fin lang na ke may nanak siya nga yok na ke sa ko ke kel sol nga doko siya sol. Sige mot ko si Fesi nga kat el si sol la sol. Hindi may nanak sila kum na siya nga pang siya may read ke paebalo sa mga kalimye siya akustin lal sol. Aro kad el nget talakil. Aspe oye se sikake paebalo ma tokja sol el kise se ma may tulog mo fa na paganak fashingan ma ke may to sumsal kal so that mo ilan red la na sol katin lo na gemulal sol na masi mata kanawsal la pa il non ko mamito il non ko yok mamito non ko liki makatil sak na may ritual akum nam siya ngayon at kalimile kadil na si Samuel ma soilan tomorrow. Kasi bin oye lan mit ka Amalekites ka Amalek ngan or kadil na si Saul mo na si Samuel van si Saul then so uniye so may unimit Amalek ngan na Belgica ang Rusland ilan uniye cool matayan taliksisig ne mato fani kena matayan na kewa nakimit na kewa we ilan no nila pe marakat na talos na kaya kong really marit siya ngayon le tama yung fagil na mag good ideas nakulan mo ito nakulas mo ito nakadil sa ko yung na sil solen ilanak fashion sol kikadil sa ko na sila so katang lang mit amalat na ilile siya mga ko na maging tokra silalos nga ilan magayin toko
usted mo da nakflet je kat ko nga wo fin Sean mo marakrat na los kan sa mawunga horit makunin sa in magiselan kat naklal sol nga tangon mo ba vakit tawon friend ba mo good idea slash right kat no naklal so tipo yoxipel Maka til fækker på joksjupel, kati fækker til sol, som oroinge. Len matana ke mga til fækker. Tima, le sol mga mawoilen, ilen sevia king sila luskan, len med malak nila ba agak. Le le wofin schon maragat na nataluskan. Tiparan masmailyaw. Masi yokshipel pa le mea katel fak. Pang masma yokshipel le mea katel fak. Na makalivat na sil sol le sumuran pa sum mayuning mit amalak ngan gamalakais ngan na pwede ka lang usa ilan ti safe sifan na silos. Ilan may lusa na phone nam da pwede kin demat mudan kin demat mukul maragat na kayo ilan kanausla. Na murichi actually nila fos on gosh ko yit gosh fanian le solely mo sap ma wulen usita ko siya sila lusungan or makanol nagke sap ma ikonwala mawu magsap ma le electric tanawas sa mga orakrat na lusun gishwin mufin siya lusun ila usta ko sap ma wulen sa mga may kiselan ka napangas o yes ma torela kaat para si festival ngayon God el si sol la sol. Ma che si accustenzione. No, ako yung give us as kung siya when yung accent kita. So what's the big deal? God mo ito kita wo mo kasi sol lo lang. Ito na uniya toko siya siya. Ito na kanaustin na ke maurak ngayon. God mo ito liya mo wo alam wo mo kasi laro ngayon. Siya mausina siya kaya galang nila. Tiya mamita. Tiya mga kung non ko mawuwa pa iakfa siya ko. Masi yok siya pa le mea ka til fak. Parang masi yok siya. Kaya, wala siya mga kumakfa siya. Nanakwula siya. Tiyalle pa yok siya. Le mea til fak. Nga kung mismo nakat kan isong ko siya na may si Fesen God el si sol la sol. Kat kan si isong ko siya na maritsing sang inesh inawalayan sila sol. God el si sol la sirle. Timbang may God el bang niya nagkikalayan sa opsin Ngayon ko, akfashe, Alan kalens up se, intafela, kin along silon God. Di mga kiyo, di mga non ko. Payok siya makatil sa ako. Parang kasama kin gawiktarye. Kasi mo, where much is given, much is expected. Kung binigin mit kol siya, mit kalens up siya. Kung kalam gele, o yelash mayta, o katfinti efesh falgemalan kat. Kayaklan kat, yung matawag inlom sil si fena. Kayaklan kat, ay kay talik na dal inlingal sil, dahil inlom sil si fena. Bilom sil si fena, pa Finan Jerusalem, Kibel sing pangan tabernacle. Kapasok mo ni Messiah temple sing all that tabernacle. Nang ako mising
En akong glen sa kimawan kata, pang mas yok spel. Waar God met life umsing, God en ik het sin keken. India na naklas, India oye lasha pasang afeshimawan kata. Tiakuklan mo ito, malan kat, me kadil sa, makadil sa ka, biya makadil sa ka, aşke pa pala. Simla aşke pa pala. Nang akong fingalan sa pakat, akat te riti pa, akat te rit pa pala, akat te proy na singkat, e mauya kalan sa plus na singkat. Kat fin te rit pa pala, kat fin te proy na singkat. Mauya makumak fashion. Oh, kaya nga, oh, may nala siya aki. Oh, kapay eh. May nala siya aki mga mayin kung finloy nag-pel lalo siya. Nga shoot na nga matulav yewak. Ang daliye nakaklafa na mekrit mo. Lituten, len na ko, ilo siya, ben malos mo yan, ilo siya ngayon yung nariti pa yabla. Sista pel na yok malos ki pa yabla. Alu lituten, alu ni ko. Nga kong PM siya. Nga kong PM siya, kat kafu fu. Kat kafu, shukle pel lash na ke ingredi gas agad ko, prena sim ka. Walang makuluk ke may nalash nga akiyer. Inafra siya ka. Walang makuluk ke. Ilya siya pa, nga kong musing. Shukle pel lakum. Nagipaya pa lo. Nga siya na amot ko pa nga nilya siya. Kat flot na game may naksi fa kat el sil la sol. Nga ko may gimit klad sa psi. Tanya kat kinit klad sa pakat. Nakat fin siya ko sten lash. Pwede kat kan sangin nesin. Aw estay nil sol sangin nesin fer. Kat el si sol la. Sangin nem na ke. Kat fin die faske malon ka. Nakagulang malab kay ma-reach siya mga lalong siya in sa ngakas makinyeyo magigilan sa plok si Fedro. Let tiya mga non ko papayok si Pero makadil sa ako. Nakagulang malab bagan mante kay sipin ask si kanik ni Lash kay Tuesday uniste tos taan paenang angin na tegini siya na ako utak yung mga ito ningin ako nga sabi tegin sa school ilman siya na mas krish or nga masya mabaral ikuflawi kat yung uye ko taman libal sa asfin ko kusponde ko siya lalo finan ponde ko senri amal siya na chance fresh floklal na ko siya yan. Nangatigisa na pa. Nangatigisa na ngawag kaya sola ligi Tuesday uniste. Tapos unless aspel lang kumakula na kaya. Nangamo kaya float na room nagisette yan. Freddy set yan. Tigisa na ba kaya? Kalau madagi Freddy sette. Pangakulan kayo. Alrighty. Kalgiyangan na tagat sumnirum na kaya. Freddy sette. Freddy set yan. Okay. Kan. Alright. Photo. Kulo malap kulo ke kataya se ma break na kimante nga fast check na kimante sil tam ng serlangan. Pay na lagot mo ito. Victoria got cham kinkilim katil sila sole. Si Fe si sin lang ke Victoria ang mga friend lem katil sila sol. Na pail follow ko kipel sa ngayon fak may lawli na sila sol. Kisipin siya ako sila sol nga. Pay katanon ko mamawo na hindi line up with the word of God na masingan nilsom na kitole. Cleansing God kins beta kaya guess makinyigat ka din mata nagigas lal. Di sang na naklash ngayon talusyong lagas lalo. Merit sige se Fred el aşke fayakyak. Fayakyak longo luo fa singa luo langate singa litkyosh.
Na meritsingan ba si vesingan fak mo itu sarum rom in lutu tengse. Itu sarum rom in lutu tengse pa si vesike fredingan. Fagyak longo luo singa luo na nage singa gosh. Eh, buk singa fagyak god ale siak na sang kim dari dia min god kap like long along betam ni serlin fak. God kap like long na buk singa all got in riti. Ta siak ta misingi ke nga riti guys si sap ta ke guys ka ta sap ta nga riti ke ale na igekla ikat na sis katin liye na me vasikya. Sabta longol siye sabta si metlikin longol lo ba saf lagi faikya ko. Sabta si metlikin nga nil shamonyok ke Jerusalem sa ase se ma efeta ko. Sa il John ke John il shamon nga libuven ke libuven sa ta fa na sel nga ke arama silang nga. Liye sing ka sa ko siye fela sa se ma takona fin fela singa in fact la elamana ke simutain ma nawiyak le ayana ke la ko lain nawiyak lain presented na ke perin merat la sa takosin God me na lem God el fact mo ele la shonin matalos na kayo may mamatayin si tiseng kishu pe eva ma wangin mi sa wangin kayo wangin maingen na kayo wangin mama nga kung palakin vin fela sing si fin basic kya elos na sa mama lakin kof sing kofin mol sing Ida kyang na sila sa makatang la elos pa ilyak na kisitisen At John in fact kisa flying soft tasingan la fellow no phone eva fashion galim lan sitisen Sa galim yela may ma lem god el fili evin fellow sa sising ko Jerusalem sa sising Elos na kayo famata ki galim lal. Eva wang in loske. Sabtalong luo CNN ke katamda ke singal wada CNN ke singal siye in mo cash ya kum ka din galim ke la mes ko chamon nga John il fact ke vos sinay mate kan la in vel so ko mai soror me mo and il kofin mo mas il serum mo na Cristo bas in vel so ko mai soror me liki tron lan lam ngan ko tron singan ne tron lan God sa il soror me in wen in nekla lap in city se siske getting fel så going elie sak lan mol så som man jag ke tjäna sista att få locka na ke din bel el fact la skap siske el kap siske fago ke el bel singa look ye se kalme ba malim se bel sin malim se ye fon singa nin akalem ya abundance lan ko cash up in city saying ke Jerusalem sa saying na siya kisak kung anil pa kaya lamuton felo sa pangan ma si masang unwela mana kaya ma foto lagi felo sikat matake mas mana kaya pange kalim niya yan ensingan sil John il fakla wangin si visil nga tako na finansingan wangin ma lame God ko sale nga lang lame God wangin letar kisbin ko dito first at ko eto men Eve ke garden of Eden nara sale nga singan wikat na ni misingi na ilakalim yun wangin la masingan Posi mi ko anay na phone na fos nga tako support ilakalim nila fa eva ties village phone we lame God pagalim na nen. Nagit John limainge akalim nila kisbin yok yen yok kalme yok si maliege armas nga naral patati fakla patati ke pel si long mga na ke patatin aralu lal na si libuven sa vak mo kumeter oingen nga kum katrin ni mitkalan sa plan na ka kumenin na nalin sin kat mo kayo na
Fossingal siye metliki namarit lasha. Libuven se vakna sil John mo. Elantie luk me ma fak ko gas ma to ko ki buk gas in palo ma to ko in buk sing se papa e bol sinatos nge. Mo in up karan me belin sikyak ma ingin na kaewa. Nakadasyo ang merit la siya. Ngawin siya ginigesa ka to siya kanon merit singan. Singal wala na singalit ko siya pa merit la siya. For singal lo singal to lo pa siya lim cheese sil cham cham ke fos luo ngay sa fact mo. Kusin long ngay sa natako. Fam na gil fact lang de buven si na sil John ngan mal fact mo mit kom look may ma fact ma kasin pala ma kumay singe kesupin mahingin na gawae apkaran me pelin sikyak. Iles pelo somma. Pelo somma mahingin na gawae nakpayayak. Na got na gawae galim kela que Jesus ilakalim ni gibelse nge ilakalim ilale follow ko tako aklulan lempang na kadang itlali kotsema na naklasho ko de ala tulyang in non ko kya ilo sema non ko ke merit nge non ko la ilmo le sana tako pel na sa ila tako follow ko Maritza Sikakiki are like John about thousands of years ago. Na mi seeing Kadin non ko kilal met lars ko. Ito lars si Fena got finchigain song. Suk la me kalmen facts like Jesus. Nga nakita ko mo. Ilmo la sana tako a petle na mi seeing. Ito syok tatiye. Isam na yurin lim ko. Thousand ye. Ilan na lang sinay kaya na sil. Ballot, it's not the time frame. They lose they ako met them the counting the days. Ilakalim yun siya. Kuwasama sinshain long. Kuwasama ko in long. May read mas mo niya. Kini kifakat like John kifak ya. Kumving ko in long. Kuminin ako minito lang. Ay flok. Ang sana flok. Insarap siya ko in sikya. Akum ko in tan sa nasyam-syam ang siklain ka siya. Ikekaligin ka siya ang sikya. Baka menin mo. Sana ko. It's not the years, the time. Lusen, yeah, pas som lama. John and fact. Ito siya nga ako minito wala. Fin pelsin mo in sikya ka na sikya. Nga sana ko. Insarap sin minutes and seconds ilko in sikya. Fossingalagos singal lemekos, fossingalagos el fact in sewo wona selos. Se ma olla nuglalas in na sa kalimyelo se ma mol agostena rek makin mol matal. Yematan god in sewo wona selos. Mayen elos pa ite kyang fa ko lan saklan mol sa ko mga shamsham gangan ke Jerusalem sa singan. Elos paek ite kyang na selos efe mo ma bat. Fosse nga kalemila kot no kayo sama is katyang nagimol sa inye. Ini na ka din mol matal. Pa olla nukla siya nesnes. Mol matal. Mol kin mol nesnes. Mol kin mol akostin. Akalemila pa nga nilos sama efe ite kyang mol sa nga na seyo. Ko fa kon saklan mol na seyo. Katlong saklan mo nga share na sil tamlay friend na. $10 sak lugar kin full wine garden of Eden. Sa kalamig Genesis. Genesis luo tolo siya mo mga nga fact na. Sa sak lugar nga pa suko the tree of life pa siyam ganyak na nasuko pa the tree of knowledge. Sak suko maila usod itayak na kimawu makuluga. Pan sak suko ma Adam, Eve, patatlagaya, siya ako sila dal na singgata. Na paus kat minimisengi pa na siya ako stinlash kat matara na misengi. Naralim ka to. Lawson dala, ukay sa payal lalikiyen sa ilansom na liki and si tree of life anwengan. Ifo. May niliki ki ilitayak mawu makuluk.
el finis fa con saxo con nila mol mabat. El tina deserve lan mol mabat. Kishipin ele tayak makuluk ele kikina singkat. Na saxo con ba sham kinyak ki Jerusalem sa asasine. Elos na se mamol nas nas mol matal. Eva ace fa con saxo going. Pang ako marek manay Fossing a language nage. Fossing a limekos. Nakmanas long fossing a limekos. Fäkkelus se sikalini nainarek makuluk. John elorela kalam ge fossing ila. Elosa mul kapatol. Moit inut nut. Moit kosho ko moit akmas. Alu na ge mashalayla. Kikia pinkase orek malalos. Elosing ina kaiwa. Elos moit dia lang siya uliak. Elos mait ma orela ta mo lalo sa in matalain lang sila kat. Napay nang paing kata elos mait ma upain for lao. Elos sa ma kumenan ko vocal defect pa siya pa, si vocal defect lesh, si vocal defect kainin makulok na bes nga ako mataralin na kayo vocal din na kaya kaki maritsing Ansikin non ko nga may mol ka patol, may tinutnut, may kosyo, molin kosyo, elos sa mga akmas, murderers, ko elos sa mga ano na kimasyalela, ano na singkat sayang kat mol singa, elos sa mga orik manalo sa tako kiki, siya na kikikiyap mo kaya na, siyam nalo sa tako ki siyam kikiyap mo kaya na. Ifo ko ba na ngay mama chan listiyan siya ngayon? Wearing pella lin listia mana ko saya. Sikilig siya ni Loeng na ke. Bakit ka to mama ka naos lamay finvela mi sing. Mol kapatol. Kaya me mol kapatol pa mol tiya matal. Mol si mapasit lan mol matal. Mol inut-nut. Katlong ki kainin may paspes ke black magic. Ko, rek baking non fok. Mahingin na kayo Kosyo, akmas. Siyempre ko na guess makinig mi saying ila paingi ilosima shanga jaulia. Ilosima sulela in their heart in matana ke mo fok sinan. Ilos pa furine ma bad in solver si ma ever ngal wayok mana kay wow peke. Posting alongers na gising elit ko John il fakla. Kopashen lem Jesus il fakla. El sa matari, magpalalalin ko na kalam yun nasin mo ito. Mama ilo sininay na rin nakuya la mo lalos. El pa sa malipuven sa ma sham na sil chongan. Di foson ko ki chapter 7 na yung fact malim God pa sa malipuven lal inakalam yung mga na sil chon. Na vela ni fosing alon ko na lang Jesus si vela fact mo el pa lim el pa tako kifilin talik natal David. El pa itu sarum rumin lututen. El pa kalim ye na sin lupuven na din ko fact na sin John na sin magpanalal. Si Fesa nga fact mo itu sarum rum in lututen sa. Let me make sure. Itu sarum rum in lututen sa. Na may sigurete isla kayo. Lin fact singa lit kosh mo in fact, kissing it gosh mo. Kissing it gosh, it's like an invitation in bangon god. Fasho, like a mold singer. In bangon mo ito in the ko nag mold singer. Singalong gosh, in fact, mga pa ito sa room sa kilitutan sa. Di might fin fellow. In fact, ito, the morning star is Venus. Planet Venus. Il ceremony kalagato kilitutan nga si Fen nga son na liye morning star aside from the stars in the sky. Sayang itu kat liye ka siya nga si Fen nga son na liye kitevan ni tuwa. Tasok taki katayalan katasin scholars mga ritek maliye tari ko sin pastors maliye tari ke kung liye ke according to where you're at na
Fako pa tang na indutudang sa pe on me kosh makumgain li itu sengan. Chisa zilfak mo il pa itu ndut sarum num sa kilitudang nga. Itu sengan pa ito ko na mo kalim mo ko. Il pa siyam da kalim na kesielen. Na Jesus Christ il fak ke marit sengan mo il pa kalim sengan finte il na iwangan len silungan. Final dia ceremony kilitudan sa nalain silungan el de na wala. Iwangan de. Inakalim na sikum na el makayina pa fin jakse. Fin di el mga pa alpha nga pa omega nga pa met nga pa tok nga pa patawag nga pa safla. Patawag safla met tok alpha and omega. Masifan na sel. You're all. You're in Jesus Christ. You're in God. Masifan na pangan. Walang difference ke. Il pa matawag il pa safla. Nara ilfing mo in safla masinge. Kopiyang se na safla. Akes makinya ko minetola. Il makayina. Il makayina itu sarmum se ma shamda cleansingan. Koy kesa len se kilituda nga. Il makayina pa pinjak si panaloko. Kadingait lali Jerusalem sa kasasingan na. Mol na siya. Fingad mata ke mol matal. Ako stenon ke malong singan God. Nagatay ito na. Kadasum na yan. Katay ito na kat ewi. Molin se wo singan. Ilman se wo los sama mol. Nasas kay los sama olla nuklalo sin nice. Kailangan lapangan mo nga kwenta wala ke Fred. Ngay sang bela na sil tamlin sele. Study yok ke fek ya karang afin jak lingkon ta wala be fek loko. Kailangan lap. Alright, tingin sa lang wala. Nga mo kumalit dagan na kalim yok na ke context na ke may nakis ngayon. Mas na first single lang ko siyang Trump ganyan HB California ke may nakis na ke siya Rian ke orit masingaw tolu first long tolu. Kada siya rin kada siya oya ka siya ta kasi mo na ke set te kada ka ikuya may nakis na ke si set te ka pati mo. Una, nga mo kung Vietnamit, kulog-long alap kaya ako lawuluman. May di kong Vietnamitan, kita nagulin los sa tagagas lang at Choser Tale, ikaw, masum, classmate, tama yun o da sikro finan Maui, paingkum, kulog-asloman, nemar stila, ikaw pa nasum. Long alap kaya support label na kaywan, Tamdel Rina, ikaw pa nasum na finan Hawaii, kulog-asloman Rina, yok na naging support lo monetary donations silga weng bekash lo nage akfashian akle nage Tuesday an gaping on a week na elmet vinen hark rights sige wona si elmet glamalap ke kum tawo changa Nakamo bago mo asting na tingin sa I've not pel assume kum investment nage set yan Okay. Kailangan lap. Kod show na gesette. Sette el si fesungan bak mo araon na singkat. Sam sa ko ba nga kung may siyam ka na sa mahal nga ulya el som ke iplu olong na gelong ulya na si pesha kaya el skip na kitol ngula kos kaya tol ngula kos na kitol ngulit kos. Na sam sa ko nga in Akalim la Sam sa ko ngayon maslon Sam singal siya ke Sam nga na phone na masya mon ke to ko shalon en Israel ke orela lalo sa la finne kato silos ta ko foto le ke ko lalo sa ko pel lalo sa wangen to ko siya ko faka il
Imagine sama tako academy is focus lan may tayo kandila ash misaya se. Ka misaya finjak sila los na kay misaya el ash. Background ke sam sa ko nga el jam jam yok ke wala lan layam God na sil David. El ashe ke Samuel ka 2 Samuel it gosh singa luna na ke singa di gosh pa shamon layla silan God na sil David nga na Samsung nga sim la sil Eden. Eden sim na nash ke pa ya pala la Samsung nga sil Eden. Samin sukonin kaksak sil Eden. To Eden fin kumwen na nga tinalay to la sa Eden nga sunsukak la sa Eden. Eden il manatol grandson sinal Judah. Judah siya sinwen natol Jacob. Kung fin wikat ke wik luotarya tamla sirlen shamon ke malutlut sikel tamar. Panganinin mo tayo sa manatol manatol tamar pa bata maliit na. Siyasin mukul luwo na dal tamara. Na iten el mata ko kish may lokalok lalte fite da katangyak laiten yak isin layam gat. Layla na kolan gat na silpail orela ke un ke kinyan sam sa kongel. In fact, mo David la na si wonse mukul na tol. So nga ako mitala mukul si mamatay mit na tin papa si el wena isusuwa yo. Wen el kayen pela na tao ko siya la leve akwa ki ko ay nakasya o siya sinful na ta leve tao ko siya nito. Pangalan si mo kumaliye Messiah ke o siya sinful na ta David leve tao ko siya nito. Sam sa ko yung ikayitan ng si Miss nga ilos matain kayo klalos ke Shawalan Babylon, Shawalalos in Babylon. Sama wang to ko siya lalos in Belzat, itan ilvak mo, uli lang ito ko mo, as to ko siya nito mabad na little do we know, kat ito to ko siya nito mabad singan balim Jesus Christ. First long it ko siya Akes makin yellows la ulay la lang gadel stand firm. Ulay la lang gadel anna. Di kishupin ulay la kishupin lam gadel ngait lalgal liki ulay la na sil David power oy los sun kayo ka. Mo. Fact lan kasin jam sa kaya kalimila. Di kishupin ulay la lang gat wangin la. Di le tu ko. Akishupin siya ko sten lalos naro mama olayla na selos nga nilo si Fena somliki si Fena iselos laliki tashokin galim la fitelal David Messiah elevata ko ke pa esang finchak silalos ngan toy ngo lalos na toy ngo lit kaslem god ela kalim yela Ilamatia nakadaw sa ulela lanin maslo na David. Fin na nagipelin falelo si 9 pound ako siya sa inye. Makakisi ako sa lalos to siya kiltin na ngait lalakayelo. Silsyak na falo ka mo lelos le. Ilo lela na sil David o inye. Na royal shukya na ulela lalan. Ulela lalan lim kata an manitok mabad. Gott namai takai los nine bells a kishpin siya ko sa los or los liemo kuluk ngan tako na si los wangin lo le langan ta siya ko le la si nan di ay kishpin ule la sa wangin la kishpin siya ko sa los payanang ilos liemo wangin lo le la sa ida nila on gagin si sam sa ko ingi ki fosat la si ngayon tôi ngồi lít gosh la Olay la lang ka de la kwa gyo na ke male mel flia aki enga shao male me ngai di si ya ma na kai wa ye in ka shao me li ye pa nga den la mai yen olay la lang ka ke den sa mo sa ki sam sa ko na nga ko me senge ke fak ke si fe singa mo on el ora on la na sin God. Så vela lab singa vak mo David pato ko siya. God sila la David lanto ko siya. O layla lal
Vaikkake ke skatriti ke Samuel ngan sikyak ayena masikyak na sin may Israel ngan Katolik na tayo ngan ko Fidel David ngan sikyak ke siya akos lalos naite na ikle na sikko melolela na sikkom tari mol ma bad ilikes la tari Grace la lilikes sa tayong genek sa koinusya kadin utke flok na yorol na nga nagumpa show laliki naragot wengin laliki lang kalang sila tiye kalme pa olela lalan tiyan olela lanan na nga nagumpa show laliki na katiyaske kila na singkat pangan kanon Sams ko nga ratingan nga finchak mo inanyuruwas pe in aro mga nagawa ki fact mo aro on na singkat akalam yon sa kumaitan ng radangan la akalam ikaw lalang kat na si David kilaman la pangan mo aske tamnan sa lang mo pangan mo nga kain sa ki Sams ko nga Alright, disa na bulungan lap. Glog de fast na mitligi na kat fast na ngayon aklen gum nemina kan viden halulu glog gasolo bel na gawa inak fashe aklen na gemande an ngayon wigum yang be Robson e prem gawa na sung gum genye e prem bain ko was ko glog alap ki artlo wasan Nangain dawal kulu ko naging at fagele ke spin asktasik anik ni lela aske akfashen boka mo yiga o bana gatta ram gün Tuesday o ye be uniste dosta to shokta gengali mo nakse midli Tuesday an degisa na me Rina el ko kaya katiya kaya na-star ke Facebook okay aske Facebook Masina yok uma bağışlarıyla bak. Paul Sham gün akde nasin met la juvinen en Rome en mature be Gentiles ke ilsang history me ipsmal Sham gün kumili akde na kitakalan limchius Christ Sepa convinziona che uniste an bena, da basam ganyak ke orek masaptas nga ultolu singan. Orek mas nga ultolu fos longol siya na getolong siya. Pabe na tigisa sa gun ke manaks na ke frete ya. Sema sa gun le mana ke wata ko ke full lal David pa ta ko ke pawon na di katal ta ko ke. Bakit may naksinagin Tuesday ang sulbe tostan. Na uniste an o nagigat family Leminister skipper il secretary Sam Saptalu sinan. Il toyaktar kung vinliyita na il sam kunpe na kanon may naksinay. Yok na nagkitakalan ko lines ko mal label na ko kaya. Bakit background sige man na may kumsum na whose background sila kumsum briti. Finja ko ba kung fin kunokon ko kung fin paiplom na kaya ba kung min akade kasi ko kung fin riti na kung gagalim kaya nagke mulom si Fenaan. Or bakit background sila. Midna ke week na ya, il sarno kun yok na ke lines ko malim just Christ ta ka ke. Na gedi gizo la fashta unis Friday sette an na ngai so na ke faglos na ke senrian. Sebash ke orik masingol tolu fos longo ul na ke longo tolu sena. Kung vinli si vesingan le siye ngai falat liki. Pangan si Vesina.
Govin sige mot kule me kamen si fesgan me si ram kinkan. Siering et flat diki. Ko sumne ke sie sa mol singalon gos fosse ke singal dolu. Ele use agte singal kumin gawin ke nagi si fesgan. Sakto na ke mo locks na ke si Andrea. Or mas singal dolu for slow na ke long dolu an. Ayan na mas tingin din sa ram ke Friday on. Eh? Like il fek yak long lu for single long goshingan. So siya good la when na din ka il ta ka ke full lal David. Kung vilje may naksigel ke ka cham ko nol sol ngan le orek ma il sham gun o yes wasiga ke oleng mata le meta que a los elos ta sjöksin katen sang si torsha lalos. Na se torsha singan meta kena kengan pasol. Na bagat duti ke mandea. Mandea ke si sa musikan me goshingan le se agusten lal sol panan kat el sisol la el somloken. Na ora ta taqrasi ma qatil silela qatil kena bakul dlan in Israel patoksa David. Patoksa David eh lines ko line ke dalit natin natal pale when natin qatil il tatakal ke. Na pangan may nakso faglos na ke yo na ke Sandria. Na ana ka faga ka fin mo na ke sette kada ko akfashila may akataya na ganyan dictionary na ikoy in galim ke orik masap na singal dolu for slow na galol dolu. Kapag faglo lash yok na ke may naksa ki senrian. Na gusto mo asking na Lydia Baingum, kung gulang alam kim na gawin ka siya, ikaw na assume mas Texas ko Southern California, Northern Cal, na isa William ikaw ba na assume. Kamali Joe, ikaw ba na assume Baingum. Na digin isa na ama pangakatsun kapun program la siya. Todo jego to shokta if inash kisensia selu malos kokum tak keshmi katalik na iko ye tu studis da stan kum goin message ya kum goin bangon ya bangon ya giden sham if inash kisensia selu malo na nembolo ko kum goin one down again, number logo 626-390-1607. When down again, even nasz kusencja klub yok na nag Tuesday uniste dostan. Na digin siya na bange mamasting ina amo ka tsunkabin program la so flo belo su. Okay, kunaman la. Pai kunaman la ke Arslowsan got soon sa flyen live gas la shabang got the akwat na ke sa flabang kulo naman lab na siwas na kayo wa ngalila nelis la yorek na lis na George kulo man lab ke kumwi got gas madalal laylain gain akfashya gain along silal. Michelle Ulukaano. She's watching from Tacoma, Washington, Church of Christ. Kuloman la bangan duse ma katakula na uye ka kaksaking kat ke ashlos na kaywa. Ezul ba wi ka tingka in chukat ke paroy ekate orope na na nasiwos. Ngan is na bense ngayon kain
äkkälim je Oilelash be wedok ke mas magat long at kaliek ke Facebook misingin ngay siesin talik mo tayo wiyash finen konangan mas modina zero inakay ko talik natal ko talik wiyel mas chat nash way ko sewan kaywa kate isam goes ke proye akay goes nangaliek pe masingin na financiado in releve condolences slash nasuo sewan ke mas Jasper Mike akay goes na kayo kate shuo goes ke proye pe lela mis dalan gadin we goes na kayo Kulaman lapangan masanga ke fact lagi pensanga kulo naman lap na si was viewers on na si was yok ke tako fdiye pe pa siya was kadin ka nito lako was wikat ni ke pensanga pangan masir ka tamlin serne All right. Kaya fact naman ano nag-alakal na katsukabi program la siya. Na siya kali la siya kada bak. Siya kali bag de show na kaya na ito wala pa siya na kaya. Wala ka tingin siya na exact le production week was yok na go so am dine asor lows kipel siya ngaya kaya ko was mas kung matlalal isem o yang sikyak mas insang akay ko man pa ke oya na ko masikyak kia madashin sa in fungul ka din walker ka kavin pangan panglawan mat cell clash paile na siya ali upe kita diye ma wo si ta ka ke ta shokta masing ako min kambar in fast na med in fashion in fast na med pa kita suk le mea ma wo si ta ka ke oya si na god may da kita nga gyam tan si sham sham sa ma ko bien ha fujesh ko min fa min le masingan min si sa ma ko nga go si ba mga ta bala ma ta shokta fakla ko pa gaslan god pa ye ko suos mga ko maske kita ni sam kita suk le mea le ai ash ma wo si ta ko Ashmana wusi ta kake. Ele evoca met sila spang la misa in ashma wusi ta kake. Si example ngan ba ke mas ikas lunch seula sha sikya ke national week within the next 2 3 within the last 2 3 weeks le masima ka de mo wo ta kake ngan pa kat osin na sintali kuyesh. Kat sham lang na sintali kuyesh sa mga tia sham ke belalisi. Ni masingan sikya ko to already mo dan yin siyan dali kuyesh. Kaya kan mata sham. Pangal siye. Mama wo mai ta ko. Kaya naro belsi mo siya wen ta kaya niya. May kumlay la siya ilan usi fosta in mashlowos. Maitse kumkon tu yak sila kuminte usi fosta ke. May kumvinkawan na usi ngayeng leo. Kumkein kumpa akfashima kamesima in kumpa mguila ke na ilanil ke milpa mguila ke na ito rin la fosin maslon sewa. Ti pa masik deke suko. Ti pa masik mawota ko kaya masik at metlay fung in suko pa in posisel. In suklem in as posisel in maslos. Finala il game kuila layla ilan fashionable. Mitkom er ein kommet galem, kommet live isa, mitkom leila. Ina så i fos ma ka tsvena usina in naslun seula så jokna. Gikain pelsi. Ma kat matay nasor. Alla ash. Alla sikek bel pas. Ash vela kam tadiye. Nar ma kuna ko jokna mitlalal kun finigin mitlalal fung isa. Pangay i-block ko na kaya. Then posisel.
Then boss said, in a random Valencian might we as a might lash, Sukle mea was it a rock. Now, global la kay ko was, nami na gulo. Kung gulo, ke, kung to ka gaslan, ken yeker, kay kum, nemar still kay be. Na, amo, digin siya na, amo, bango mamash ni na, ngayon, fakulo na suos na kayo. Jaarsloosan, bang sa min kali ang samflo login ak pita mo samsal pe nak kayo ko. Ak kayo ko ke en kumaswan yok na sin so patay na asor kibel sing ya. Digi sena vlonet pela na sub min kali oye pe in pro in saglot ka kilat kansut kap proklamation. Kaya global lab au nga meeting nga kali ke paroi ngan academia na kenye kumfin long se super long academia se ke frede Pesi mga tario yung nga kumkan vlog le pang masi mga glancing gat ke kumkan vlog le sulbe play ko sulbe play in mo ko inagate ke frede anda ko Fine acho que ciência klom makom kengan sulba kalem ye ka ak yok ye mama shan nak nas ko message ka kay wa ke kasing ko la kalem ye ka te kash kom ke mama ka na kengan Linda kay wona sumpe Linda el mo kulo be ke kasing kasha ina kay ye seulog ko Kot na kayo yok na na 65 duty kula na siwas. Kula malab linda ak kayo kumpe yin kumte lashwayan pinchak mana kawain wo na yuruwas ni kipelsin ay. Rina kula malab ke kum sulpe tagawi kata kula na siwas ke kasin duty share na siya kaksa gingat kiwas. Kula kaksa gingat kiwas na kayo ma wikat ke kasin ay. Ngaya ko lang ang kali tagay ni Lasho ke proe nakmanas wiya katagay ni proe accept ye kat proe. Olim God baba madal kula na mamalap na singkigas madal loma kumigas na nasish kating kain siye sin siye ke. Wala lo siye na kayo sa mata ko wikat ke ko singe Igesta begalim lum naselo sina kyokye mamashiro los betari. E wela los samakot akalim yebe nanaklash ke los ke milos ashke mainge ashirum dari ngalalal fungi kom kat koliki ko kom in control ke mana kaywa. Kulang malap kat kaksakin ko makay na kemis aluma ko may kasang na selos sa matay na lalos. Kat kaksakin ko kemana kayo ay kelos na kayo sa ma kumak kayo na betari. Kat broyoing we kat kifashili clash. Ngon lumin we kat ditikat ak es makinyikat na kimasiwa sa paye. Kainin Jesus mitlango Amen. Right, kulaman la pangan sa flyer, mitiki nagat kulangan ni se ons kung kain aksabi. Tamay kulaman la classmates sila tamlin serlingan and ne mark kulaman la ke kum liye share anda ko na keo. Kita sum na ke ons sa flas collaging nak last week